Menta ka sngi tho ding ka khat ar tarik yong arjar phosau uba Vincent H Pala u kartong MP ka Congress na ka Shillong Parliamentary Constituency ulah yar shayor yang do ban pensyai ki madile election jong ka parti bara ga juga por ban pan ka jingkarshan ha ka tega sngi la penya ya ka jingalang daw ba phailos thongni ka jingalap election ha ka tega sngi kalong ka ba yai be ha ka ba ki pajba ikla shashkor bas ngab hadngong ya ka jing pensyai jo uma pala ya ki madile election Hapo ki university, ki bon ki pass ya ka BA, ki na college MA, ki na college research scholars, ki attend, ki appear, ki pass, ki exam ki prepare. Ngi habya compete bat ki Brahmin, ngi compete bat koi ki type reo. Ngi kom ki chidal ka chidal tribe. Ka ngi ban compete. Ngi semba ka jor ka drop up, mar ya BA. Ki kon ngi kimla ban pass exam ka CUET ka NEET bat koi. Niyong ba kadebanan ka freedom of universities kamawat ba ka syongha ke university ban conduct exam bat ban ai ya ki admission beper kombalong menswa ngin pendo ya kane ga bunjong ka BJP banderap tangi ki katto ganni ki he lende tangkat to ganni ki bah jai ndai yang istil ka sidul ngin perkat ngin pembiang kumbagalong menswa baki konjongi kinyo ban puli langba ki reservation bat kioi minang bagayo kam gaya jam kantam hangne hari ne kali ajong bobon kilong kimi ni perkat bangin bo la kumno 100% reservation na gabanta kilong kimi kenang ba kila banyo ya kakam kelam dadan palat kata ke competition bat kilong kwa sekali kami ngut menong ba kekwat kekia kumba kini kebaladet bakadon kasmatka kene kasmatka kala banirat ya kinong pang tang hadu arlak haden menta kila pengkio cekasanlak ni apa partinya ya kene baro ngin pengkio hadu arbosanlak namenta ke jingkot ke jingkia lapang kano ke jinge arbosanlak senang berlait na kano ke jing dabram namar ngai dawan na kasong yang kebadok dalapang habdi ke jaka habandai ke yin teng habdi ke kaliro te ka tela dengila ban ai hadu armusan lak tengka natrai kan yarap ingin kinore keleng habiki lap ek accident ke befer ke batrai mistri ke batrai kam ke befer kita teng kilap accident ni ong ni bandon ke insurance hado arlak steng na menta jongki kenang ba lagi mat kano accident kinam do nong hakapor ba kimla bantri sakawai ke badan kam hamtam ke badan na border ni ong in pensna ki polisi ki ban bah hakil yang ban nikinorep bakila ba export kila ban san sabar ya ki marep ke jongki bat kano ke polisi kabakum bagalong menta bagi teringin penbah example kum bagalong menta ke polisi bagi mut bansim galong ba la kumno kinorep kiba export lene kiba tet ikimar ijongki kum balong menta kum kiwait kimok kiu bat kowe ke GST kadon ni ong nagaliang party ngin ai free nginom ai GST ngin pendo ke GST namar ke GST kadon hado 100% kato kani kitiar 4% kato kani kitiar don habro 100% ro tegata kadang yom namanta kinorep kitiar kitar bagi pendon kam bat kiba import yani kiba export bagi trade ngin pendo ya ke GST kabakam angot ki kon jangin rilom kasi jangkia kalong ban penrong ya kakten kasi haka edsedel ngaku mampi ngalakaran bonsen ni kene apa parlimen hendrai kumba kolong mentang 48 penrong ni kene kakten ngila ai haka komitmen haka manifesto jongi baya kakten kasi ngin penrong haka edsedel maria form ke sarkar apa ki kinet singi kini gicingkular bangile na kamanta karibat kejai pendreu kum ke kongres haka ni election kaba ladep kidan ke bawang engang atrai ke bangan jubab gajin keliba ubah pala ukram le AA hakikat san snem nasyo
Ben kila batai, bakal nak batai. Dari kibriu ki kamso tenak. Dari asyo dari kiskor nak ketin ke jongahi. Example, hakikat sansen bangalong. Ngakamau kapor bangalong ang pinongkong. Ngawan sini ki tanya West Hills. Habing elek cekaro hills. Habing elek ceturang, habing nachlong ko hati seturah. Teng habadon ke jam. Leni gadon ke blok, leni don ke strike. Apa Asam. Ngi ngepan pai biang. Mare long MP. Ngiyok sensen. Kumba. Undunai ke 1,000 crore ni usurok. Kumba. Nasilong hado nong stone. Buat hatura. Mentalong kumni. Nong eta mga maray. Henry ke ding tre stom. Hakapor bangalong MP. First time. Hakani ke state ke jongi. Ngakamau ba. Sausin na priwaisi ni usurok. Namar balay na kapor si kapor. Ki change. Ki polisi jong ke sarkar badan apa BJP. Laden kapor ba. Kimut panam tresyo namar la revise. Hendray kapor ba modi ude banwan se selong. Kikot ki BJP nga kae ke program. Ban pen iba umodi habawan se selong. Jisya uhapan dak helikopter. Uhapan di security ke babon ke jenglot ke babon. Tekae ke bangila benle. Tengah orang gedung surat wahai bedrong tam apa mekalia deban inaugurate tikitogi pending kiba kiriwai sesmen beper lompat dep lawan modila inaugurate uni surat la pendep dongdam ni kata sementara aku mengalong kemne ni nang wes kisau dampak ba na nong stein sedok ramrai ngelayak sumsun kekam kelayak na nong stein sado saflang dilain mah lembaga wak kaji nang tu ngelayok kekam kelayat haki cepong senem apa kini kesan senem bakanong stoin kan kanek nado nako hati hanong stoin ngimutan pompoi syado sebardar support Bangladesh kawai ke benta kumbakalong benta ke BJP kaladon nako bor kini cepong senem pilai ba kajing diwait hapdeng ki muslim bat Hindu hajaka bangdon Hindu hajaka bangdon Muslim kajing diwait hapdeng ki Kristan bat ki non Kristan hajaka bangdon Kristan bangdon Kristan tang ki Kristan sudah ke diwait hapdeng ki kasi bat ki garo pilai kajing ma Manipur habam ada na kajo kanyam ne habam de na kajo kanyam haba ki de na kaya perniam ki diwait ke jaj ben yungi hakiniam ke beper Kiriwai di kijai beriu jungi hakijat ne ki kas ke beper. Apa Manipur? Kiriwai japeng ki Meitei bat ki kuki. Mentar deki hajar ki kuki ki do ki jeka ki pota jongki. Deki hajar teli ki ying jong ki kuki ke la satang. Tang ke yung meni deki spa teli ke la satang ki skol ke la satang. Ke division na preng ki kuki bat ki Meitei. Na ima hanero hapdeng ke mentala stang ke dinge keren hapdeng ki kasi bat karo ladon bong ini benton kumta ke reservation baton kumta slowly kene ke division hapdeng ki kasi karo kanang jor kene kawan lam ke jingma ini slowly menta ke ladon benton don ki jing bong ban panne par cimut hapdeng kasi bat canja bat kumta serte ka ab ke jingma ke ba ab ini namar ba teng ni ki pendon kami gitu polisi nim sia tu long tek ko tu mistri u architect the way u contractor the way u mistri the way ki architect na den gini jing e baro dei ki sarkar ka madon ka bor ki polisi bagi sina ki penslor ya gitu ki brio ki madon ha ka tu ka bor bang pentuma ko bong ba sal semene ki jo ki brio ki tu ki riu chitniam kila pendik ki Kristan jangi kaleng jang kari India hakini ki sirio baladet kayeng mane pak Chhattisgarh dan Pempra hakini ki por baladet hamar main keto kesini ngawan nekani ke surat ngawan sedo ronceng haronceng padar atau di Syalang ada kiwan kiri sinyam ki penting ki ong labin Pempra kini kidur cisu lada pin Pempra kini kidur Maria ingin sepenjat dah kawai keski hero api pilek sayo wat riam su kumba piriam depan riam kum normal kambe su ba su penting kajing ma kala ap ingi ban pen kam cho su kani kajing ma kajing penting ki kwa sa kabor ki kwa sa ikhtiar kata ki on ba la komno ka BJP ka deban yo life pa nyau pau kai kini ka life pa nyau pau
Kani kalau Pak Nyopo ke nambar ka begini banyak pan penkelai ke konstitusi jong keri India. Kumba kalau mentah ki MP halok sebangi don kumba sans Pak sapolai. Ban penkelai ke konstitusi keri India nidai banyak 2/3 majority hapok Lok Sabha but 2/3 majority hapok Raja Sabha. Ke 2/3 majority hapok Lok Sabha kita banyak lais Pak Nripo R leni lais Pak Nyopo. Ketagih lais Pak Nyopo, lais Pak Nyopo. Lagi yo kene ikhtiar ban pekala. Kibon ban pendua yang kaksen sekularisme na konstitusi jong keri India. Lagi dua kene kaksen sekularisme na po konstitusi jong keri India. Kandan kacing ma yang ni. Balengam kumta pilai hapo Pakistan, pilai hapo Bangladesh, pilai hapo Afghanistan. Keri kidong Islamic country. Kamde so keri keba barok ki janyam tilong kiba lailor. Andre lade kiri keba tek nam ta kedo janyam. Hang ni yang iro timur dan lek kata. Timur dan pelong bakane India. Kawai ke kiten Hindi, kawai ke ri, kawai ke kanyam. Sekata kada na dikiya 2/3 majority ke jumut ke jongki. Lada kane ke kiten secularism. Kadona ke konstitusi jong ke India. Kabamot habing ilong procession. Lene habing ilong sinat. Lene abadan yung mani. Lene habing ay. Bangpon kitang ki padar, ki sister, ki pastor, pat kuway. Ni hablok permission. Ni dadai bandon ka license na matag ini. Ngalawan support China, ngalay jingiseng support China. Ngai halo ka jingjenjar jong ki brujini. Ngalay jingiseng ngalay cikrom. Ngalawan support Russia. Ngalawan ngalay pagi yung mani Russia. Hem langit Russia dan hapo yung mani de swimming pool. Dan ke sekaya khalai, dan sekaya lekai. Kata-kata mentah kelak ni segatma. Tekano ke jinge. Pi gendai bom sepenting. Handai ke ni ke jing sancar kepada ke jing bit nyam. Kejing congsit kan lam kejing ma yangi hati por ke pandangan. Te kenang ba nginla banyo kejing lailot ngila banyo ya kejing ya trelang ngila banyo ya kakabai keji kabakum ke sailong mencua ngidan kam kejing treli ngidan kam kejing trelang. Sakawai ke bangai kejing ma nani kini ki por belada bapa parlimen. O Amit Shah udangong, the Home Minister udangong. Ladai ke por ban perkat ke reservation policy. Ke reservation policy kembalang mentah. Ke don ke reservation di digital caste, di digital tribe. Ki kwa ban pengkelan dan kawai ke sistem. Kembalang mentah ki inol ki adibasi. Ki badon adibasi kembalang digital caste, digital tribe. Ladai apa Orissa, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, keleng ke India. Ladi ki ede adivasi laki ladi kita ki Kristen kimyo benefits kumukisido tribe. Apa kala yung mani hantay Madhya Pradesh apo Bihar bat kaling kayong mani kadap benekali kita isido tribe yung namar balay kita ki Kristen lada ki long ladi ki declare ladi ki certificate jong ki kum ki Kristen kimyo reservation ki ong may kini Hindu tang banyo reservation, tang banyo ika hok ka jong ki, tang bawa kidai ki Kristen. Ki hablan yala di bangim dai ki Kristen, hakikot kisla, andre ka jing sisa kidai ki Kristen. Hado kata ka jing pendik ya ki adibasi.